mede the hawk da bokrata na ehyasie wo se Professor Michael Quinn na bedwako committee no ene hwehwemu am ye ne report om de akono ase ya na nkrofo se ebi leakage bi aba ebi abeto abonten na ahwe de the hawk anim se ya oka na echese appendix 26 no nseme wo hode CJ ese waso se odi betita se we nenye sini ne nyina ne se enima bi ekoso mo susu se ema party ne bo fom wo mo chese Dr. Bawumia di makotene pa sansa da mo nyani so economic measure ya basika se mtoto ya wo ba beboa ko wi akire wo ba ye no akoda na digitalization wo so mo kire mu asa wo ntumi nka se wo ka economy ho asema digitalization ne mamu no mo chese sa digitalization na wo kan no enu ase ho fo na kasa no o man ase na chese no eyi wa ha okese beto mo so sikasem no anyina yie no etete party no edan chen so ase mo chese napko adwumafo a aban no abande wo ma wantu o moka enanchen DDP domestic debt exchange program no so aban ye ya haircut chese otwitwa dwakrofo sakura ne ade no edu so nyantu so aso bone pa national cathedral project no eka ho yabom nkomo na seje ba bia asa kwakowura no enie. Yes, bedroom became the battleground. And for them, any hotels. Yes, it's a car basin for Fankoya campaign, no. Not just for the run your mouth them. And in a Kotia party, no. For we are Chebimocracy, Cabedi, almost say, yes, a parliamentary candidate, but could be crampo. Our Western region, Babia. One no Sikabedi in some no party penny, and one or the fire. Hey, Nina, what dear, the hawk with the abanimo. Yes, it's the kind of bass I campaign, the kind of bass I near dinner. Was all my hated grounds, no more they run yama. And your muji strength in your work as here. Bubaba. See, Bubaba. Yes, it was the region parliamentary candidate that work at Tamonidi. Yes, a party the leadership will be pan, no other nursing. It's ringing I, and it may be a crosswa. A DMPP bedroom at Madrid. Abra information, Mikutano. Information. Information ho CJ information ho na ntuwe no ya no mate kakra no mabe ho kakra no mo de aba na yekeka bi ekire wi nti wo ha na tie de ho komu no anu meyi ne fa to so enson na mabo amane bi Dr. Brenda Champon eye kane so afo na wo hye o mayi nuane ne kwadwuma so wokọ abetifia baton pesua no so a wono ne mrase bedwane ho honom na obekai se okwadum PZ ba bi eja ne toye na Dr. Brenda Champon koye okokasa se bema ekire se otekokọ so 2472 otosum yenu sa santimante musoafo na eye Kumasi Metropolitan Assembly no sa omo bekase ane CJ wose anibotete obesa so asi ejani nyina amadwadifo na ewo honom no yesi be man sin so man san waham wose se ye ka pizza de ka dum ho asema na nche se ye achichiri bi wose ono nkasa area hokora no owo restaurant wo honom eye adwuma ana wo ye omu neighbor enti se wose obe si edwane fofra ma omo a na wo kansi asem so wose wo Rock City at the whole West Africa and that's the whole African kasa the biggest hotel and the Rock City in single-handedly and as a project no washa wo de adu say enti o ka so obesi eye edwa no ewo Asante Mantemu a na chese eni akire bia wo beye pa de wo hia ne say Asante Mantemu akadifo eni asasirafo beka se Dr. Brenda Champon kone koye wo so be ne pepepe enti no eye nsema da bokrata e diaba na ne bedi omode ama no so mo say e friend no kwa big gesu. Hey. They say Dr. Brenda Champon mo friend kwa big gate. Kwa big gate. Na wo de wa she din big gate na wo she de echa na wate ase. It's Dr. Brenda Champon da ha ma ne nsa so e no ne oye ensamtwofo edin komo e wo ha. Wo se na koma e wo honom mpanyefo e ma no kwan na wonye dwuma no ensom na ne din ne de ye kwa de se de da bokrata yi boso de nye nyina na mebobo so akenkan. Aso de kakra na maka no e na da hai Dr. Brenda Champon ne ho ama ne abetififo wo mo de pa eno so e wo ha na edanche ya CJ wo hye daybreak da bokrata yi mu a yewra Julius Debra e wo ha enra won se yewra sabokuje to ablakwa wo so afo no e hya me ne nsem so wo Ghana ha sei wo mo epa dwumade bi hotuma eye passport na wo se wo mo de chip e be hye mu na sa chip no mo chese eye bambu nti na features no e ma protection ban security a enema makomako ha ne aduoso enum 175 security functions and na sa chip no de be hye passport mu no e be ye adwuma
na enra omo isu bi de ma stars de bia omo na eba abeye in fact say ambassador said dia ma abohu dawuro na adwumade no ekoso na Chief Julius Zebra ekohonom wokoye na wo chese wo bia wanya kwanya nipa no droso wanya kwanya omampani mahama ama appointment abodi se beka ho na monsom no wo beka se mampani aka asem weda wo se nya so beka ho ma na droso na ehia wo ne momadwuma na wo beye no ensakra na wo de ba ayebebo wodin aka so wo bodwuma na sa abasobɔ ne bi abata mampani no eno na wo hye nti wodim se ba na waba ne tawa betena ase no wo be add to the numbers dia parking time na kwatena fie na de obeye dwuma no emra eno na chief fetch so mo fa common sense na enya dwuma eni omanim na wo mo emfa ensom enti sije da obokrata no de aba no dodo no ano asensem kro no na ewo mo achema bute so na se leadership dey say sack them all chema bute so ono aka ho o say sack them all na ono achema bute ni ka ho te so say sack them all Kofi Asan ni papa no enti Kofi friend mra sack them all yes I say go so sack us all sije e brofo sack us all them ne dey na say ono ka ho sack them all on the on ka ho we ni ho afim enti da bokata no sema wo